God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe the struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for our leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking for forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, and Virgen de los Remedios, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Ferdinand, pray for us. At yuta na po king kadwang pulot meto nga Domingo ning karaniwan a panahon. Ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ning
Kilagyo ning igpam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal na Espiritu, manatili kaya kayangan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, iti po yung kalimang Domingo ning pamipahayag tungkol king tinape ning biye, the bread of life. Ya iting kalimang Domingo niting pamagaral tamo, metong ya pong conclusion with a decision. Conclusion with a decision. Kailangan po magdesisyon tamo. Kalupad na rin ang aliwan ng alagad ng Ginoo, gilutan de ing Ginoo. Likwan de uling atanggap ing sasabihan na ning Ginoo. Kingya ing tinape ning biye ay batbanwa. Dapat San Pedro enelikwan ing kakatamong Ginoo. Ginoo, kenu ke pamunta at iluke ka ring amanong babye-bye alananga. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nyahita mo pong Katolikong yeni at yung Santa Misa o hiniing tinapening biye, bistaman ding aliwang Katoliko, likwan da katam, menatili tamong Katoliko. At sana, kaiba na po niting Domingo, lalo tayang akilala, bistaman etamo intindihan, ing sinabi na ning Ginoo. Luguran tayong Santa Misa, maging sentro niya ning biyatamo, uling ing Santa Misa, yapi ni Kristo mismo. Para karing penandit, milakota mo po kasalpantayanan, eta pamaniwala ang gangeni, manyawat hamong sikanan, kasalpantayanan, at bendisyon, king malugod at mapamakalulong Diyos. Ginong Jesus, kenu ke pamuntaw, at iluke ka ring amanong babye-bye alananga, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo Jesus, kenu ke pamuntaw, ngening antabayanan mo kami king mapagaldalan ning biyemi. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, kenu ke pamunta, ngening ati kabusalmi, kambining lugod mo't kapibabatan mamatawad. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos amayupayong totoo pakaluluwa na katamo, at king paong patawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kasalanan ninyat ko, makaruan mo kami
manalangin tamo. O tapat a Diyos ning kasunduan, karingal doldo pamamili ang kailangan ming gampanan. Ibiye mo kaya kaming tetagan parating pipiliking kaya kang anak, at karing kayang dalan manatiling malapit kaya. Panuanan mi ing masakit a dalan, aneng kay kailangan min tuntunan, e akakit nung nunakedalan. Saupan mo keng miwas karing alanganin na desisyon, anong nuwe sapat ing kasalpantayanan mi. Banatanggaping sablang maging bunga na king kaya kaming pinili. Itiadon mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, amabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasang ibat, king libro ng Josue. Tinipo na lang Josue karing Sekem, ding sablang tribu na ning Israel. Inaus na laring makatwa, ring pamuntok, ding hukom, at ding talapamimuna ning Israel. At mintala king arapaning Diyos, nga nang Josue karing sablang tao, nung bisang sumuyo, mamili kayo ngening aldoyti, nung kanino kayo sumuyo. Karing aliwang tutunggendang Diyos, asimban daring pipumpunan nyo, karing Mesopotamia, o ring tutunggenda ding Diyos ding Amoreo, ning labwad ang ngening panuknangan nyo. Dapat ako at ing pamilya ko, ing ginuyaing kaya kaming suywan. Ngarang may kimat ding tao, emiya kapilan man gulutan ning Ginoo, ban sumuyo karing aliwang tutunggendang Diyos. Ing ginung kaya kaming Diyos, liwal na laring mga tuwa, at ikami ibat king pangayalipan karing Ehipto, at ikit mi ing mala, adepat na. Iningat na kami, no keman miras karing labwad daring sablang bansa, adelanan mi. Inya, suywan mi ing Diyos, uling, ya ing Diyos mi. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamatan ke ing Ginoo kapilanman, labi ko latok ng pupuri kayo. Ing Ginoo yang pagmaragul ko, makiramdam kayo at tumula, ikong mayalipusta. Lalawanala at ingatan ng Ginoo ring matulid at karelang sengsing kayang pakiramdaman. Dapat malulamya lupa na karing taong darapat pamikasala
at kaya lang lipunan ban makalingwan la. Ning mamaos la ring taong matulid, pakiramdamano ning Ginoo at kakabos king sablarang problema. Malapit siya ing Ginoo karetang may nalog at kaya lang sa sagipan detang milalako kapanayan. Dakal ing kasakitan adaralanana ning taong matulid. Dapot iligtas niya ning Ginoo kareting sigalot. Ingatan ning Ginoo nanuman ing mapalyari metong man karingkeyang butol alang mapakli. Ing dewakan yang makamate king makasalanan, detang masama karing banal tanggap lang kaparusan. Iligtas no ning Ginoo ring talasuyo na alang dugpang parusa karetang magsantong keya. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Uli na ning kayong pamangalang kang Kristo, pasakop yung sarili yu king metong at metong. Ika yung babay, pasakop kayo karing sarili yung asawa, antimo ing pami pasakop yu king Ginoo. Ulinging lalaki yung buntok na ning kayang asawa, antimoy Kristo yung buntok ning iglesia akeyang ketawan. At yan naman ang talapagligtas na. Nung makanano neng sa sakupan Kristo ing iglesia, makanyan mo naman ing babae, sukat yang pasakop lubusan king sarili ng asawa. Ika yung lalaki, luguran niya yung sarili yung asawa, antimo ing lugod ng Kristo king iglesia. Dinawo na ing biyena para king iglesia, ban mi talagaya ing iglesia king Diyos, king upaya na ning amano, kay bat neng lininis at inos. Depat na iti ban miyarapya king kayang sarili ing iglesia, amit mong legwan, alang dungis o kalumpis na numan, banal at alang kapintasan. Sukat neng luguran ning lalaki ing sarili ng asawa, antimong sarili ng katawan. Ing lalaking malugod king kayang asawa, malugod ya king kayang sarili. Alang taong masama king sarili ng katawan, nune pakanane at sisesen, antimo ing darapta ng Kristo king iglesia. Dakena katamo ning kayang katawan, antimo ing sasabyanan ning kasulatan. Uli na niti, lakwanen ning lalaki ing kayang tata at ima, at makyabe king kayang asawa, at ilang adwa maging metong la. Ating maragul akatutuan apakilala na niti, ing kaugnaya ng Kristo king iglesia, ing amanwan ko, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
Di nga mano mo Ginoo, espiritula at pie. At iluke ka, di nga manong babyebye alanganga. Ing Ginoo, manatili kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Dakal karing alagad ng Jesus, sinabi ra, masakit ing sasabiana, nino ing makatanggap kanyan. Dapat ti Jesus mismo balo na king mi bubulungan la tungkol kaniti. Inya sinabi na karela, magugulo kayo pamisip kaniti? O nung akit siya pa ing anak na ning tao, amagbalik king kabilyana king minuna, ing espiritu ing babye-bye, alayang ay bye ing laman, ding amanong sinabi ko ke kayo, espiritula at bye. Dapat ating mapilan ke kayo maniwala, uling manibat king kamamulan, balo ng Jesus, nung ninuring maniwala, at nung nino ing magtaksil kayo. Nga na ba? Iti yung sangkan nung bakit sinabi ko kaya kayo, king alang milapit ka na ko, subali mo nung buryana ningigpang. Manibat na kanita, dakal na karing alagad na, ring pepaing gulot, at enamekyabi kayo. Inya sinabi ng Yesus karing 12, kayo, bisa kayo naman mako, nga nang may kibat Simon Pedro, Ginoo, keno ke pamunta, at iluke karing amanong babye-bye alanangga, maniwala kami at baluminangeni, king ikaw, ing banal ning Diyos. Pakamalang kong kapatid, ing mga yapabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Good morning po, kaya kayangan. Sinabi ko po na din, iti ay kalimang Domingo tungkol king tinapi ning biye. Inyapin po metong yang conclusion iti and let us make a decision. Conclusion with a decision. At sana po kaibat na yung homilya ko, lalo tayo pa sanang aluguran ng Santa Misa. So conclusion with a decision. Magdesisyon ko pong kini kong libutad. Bakit po maglibutad ko? Tutuliran kayong birhen, lalapit ko kang Jesus at kining altar. Uling atila pong connection din. Ing birhen, Jesus at ing altar. So pasibayo po, medyo may bata kayo pong makirandam. Uling hanggang akilala Jesus, hanggang kamaniwala kaya, po aluguran ng Santa Misa. Malyaring aluguran, mo balo, mo kakilala. Ya kaya katang Katoliko, pila lang sisimba kaya katamo, 10 to 15% lang mo po rin sisimba. Where are the 85%? No karin la po.
Nya kay ba na ning misa, ikayo pong manaral karelo, nung talagang maniwala kayo king Santa Misa, pamalitaye. Nya ini po magumpisa ko, medyo makabay ang bagya. Lawan-lawang ko ring mitutundukan yan nung matutod kayo. So niyang minunang panahon, iya na ng poye, babalikan tala po, di takya mo iding introduction. Inyang in Diyos, kaya biniyadan ng poye ba, King Paraiso, alang kasalanan, alang kamatayan. The wage of sin is death. Po ang ating kasalanan, ating kaparusan, ating kamatayan. So kaya bedeng Diyos maglakad lang. O itapuing peka masayang diliking biyanan ng tao, po tang kaya beme in Diyos. Alang kasalanan, alang kamatayan. Kasanting po, ita ing talagang plano na ng Diyos kaya katamo. Kaya binala, alang kasalanan, alang kamatayan. Uning metoksula diya ng poyebo, inyang metoksula keng pamangan. Malyar yung kanan inding bunga daring makapaduro tatanaman subali keng libutan. Oras mangan kayo, mate kayo. Pamangan. Metoksula keng pamangan. Kay ba't nanita, pepalwala na laking paraiso, uling may kasalala. Dapat keti, pamangan muna naman ing ibiena. Ban kanita, magbalik tam, kinapugino. Higit siya po, pamangan ing penibatanan ing kasalanan, pamangan ing ibienang pasibayo ning Ginoo. Dutong at tanaman, dutong ning krus. Amen? So, nanong gawa ng ngini ng Diyos? Itubod niya po. Itubod niya ing kayang anak. Anyang tinubod niya. Kinagliyay Mama Mary. Po, kinagliyay Mama Mary niyang tinanguya na iya kagliya at manganak yang metong ay anak alalaki. Inyang tinanguya in Diyos at yuking siya pupuna ng Mama Mary. Kung nanda ko po kayong menganak na menganak, bakal no rin menganak kaya kayo. Inyang anak yu, kakagli kayo, anak yu, yuking siya pupunan yu. Kanino yung menganing anak? King lalaki o king ima? Kanino po? King ima. Jesus, may katawan niyang tao, at yung siya pupuna ng Maria, mengan niya Jesus, anting meto ngayanak, kang Mama Mary, ali po. At nung nanong daya ng Maria, makanyan muna naman ing daya ng Jesus. Mengan niya king katawan at daya ng Maria, at ing tatanggapan tamong ngeni, yapin, in katawan at daya ng Kristo, amen ibatan, kang Maria. Inyapin pala'y Maria, may pangagliyang alang kasalanan, uling ing tanggapana, alayang kasalanan. Akakit siya pong hindi, bakit Maria, may pangagliyang alang kasalanan, uling ing tanggapana, alayang kasalanan. Inyapin mengan niya Jesus, king katawan at daya ng Mama Mary, at delana ing daya ng Mama Mary. Parewala po. Yang ining pupunto ko po, yapin itang the intimate relationship with Mama Mary. Itang karelang relasyon, masanting, matibe, malalam, ing ugnayan ng Jesus, ing anak, ampopa, ing ima. Inyapin pala yung second reading. Tungkol yakang pamakisawa. Diba?
Nga na ing lalaki lakwan ni tatana at imana at makiabi ing lalaki king asawa na at dingadwa maging metong. Makanya niya pala yung communion. Potang makinabang tam, there is union, unity between God and us. Nung makananong malalam ing ugnayan, Mama Mary po'y Jesus, ang papay kayong talasawa, makanyan muna naman dapat ing ugnayan tamo kang Kristo. Nya communion, there is union. Union between God and man. Itam. O ini po in communion. Tandanan tamo. Kapalad tamo itang Katoliko. Karining may ngalabasan na Domingo sa sinabi ng Yesus, ako'y tinapining biye at tinipay batman mo. Yesus, Diyos siya po. Diyos siya ibat sa king banwa. Tinipay ibat banwa. Meging tao yang kalupata mo subali king kasalanan. Anyapin pala'y labisang maniwala. Anyang sinabi ng ako'y tinapining biye at tinipay ibat banwa. Ing mangan king laman ko, king katawan ko, at minum king taya ko. At inyang biye alananga, at pasubiyang king miye king taulingaldo. Ulingin ka na kung katawan niya yung tune, pamangan, ing daya ko yung tune, inuman. Ing mangan kaniti manatili ya kanako, at ako kaya manatili. Nyapin po ang makinabang tamo, itamo po in Diyos manatili ya kaya katamo. Manatili ya. Itamo manatili, tamo kang Jesus, Jesus manatili ya kaya katamo. O itapoy ngera, ay intindihan. Tutupin masakit siyang pakaintindihan. E wari, Jesus, ngara, iya pininganak ng Maria, ingakakit na po itang kayang pangatao. At Jesus, metong yang Diyos ameging tao, Diyos siya ameging tao. Tandanan tayo po ini. Anyapin, uling metong yang Diyos, kailangan salpantayanan tamo, maniwala tamo, kingya ing Diyos, kingya ing anak na ning Diyos. Na din po nga ko, so, ingke kayong, uli nga sabi kay Mama Med, nung nanong kakanana, ning anak king siya pupuna na ning ima. Niyapin po pala, potang may anak yo, o kaya potang mamangan niya kini, kaya siya pupuna na ning ima. Kaibat na nito mga anak yo, o ibait ne, nukar niya po mamangan ning ima. Breastfeeding. Lawen nyo'y sundo na. Ning ima. The best food, the best milk is the milk of a mother. Breast milk is the best milk. Na po? Anyapin uling mamanga niya kinima, ikayong itamong penganak, keraklan kaugali tala ding ima. Keraklan kaugali tala o kaya kinitsura. Uling mamangan niya, mengan niya king ima, mengan tamo king ima. O neng dengalwa, isipang kepo, oretang alang milk ay ma, nanong gewara. Binyeritang makalata. O itang makalata, no kan menibatan. Keng, baka, nyapin dengalwang anak, kaugali lang baka. Eko pumimimuan detang binyeritang makalata, kaugali lang baka, deng alwa. Pero paborenyo po ita. Ing importante, yapining simba ka. Tinanggap ka king ima, ing kayang milk, tinanggap ka king milk na ning meto nga baka, po importante ito.
Nunengin importante, itamo kakanantaya in katawan at daya ng Kristo. Amen. Bagkanita, akaugali tayo Kristo. Nung kaugali o ring anak yo, nung kalupay lay tsura, wawang kila kaya kayo, medyo kawangis yo ring anak yo, po tapong makinabang tamo, tatanggapan tayong katawan at daya ng Kristo, akawangis tani man ngini Kristo. Amen? Kawangis tanay Kristo. Bakit po sinabi ng Yesus, ing mangan king katawan ko't minom king daya ko tinyang biye alanangga at pasubyan king miye, pasubyan, isubli. Potang sisimba tamo, makinabang tamo, susubli ng Kristo, itang biye tamo king paraiso. Amen. Potang makinabang ka, tatanggapan may Kristo, babalik na itang biyeta mo, susubli niya, pangasubli, susubli na itang biyeta mo, king paraiso, akarin, alang kasalanan, alang kamatayan. Amen? Nyangini po eko mag-absent itong Domingo, nung malyari mo aldoldo, sisimbata mo, batayang tanggapan ng katawan at daya ng Kristo. Uli nga niya nga't naktang malati, tinanggap tamong pamangan karing penga di tamo, imata mo, tinggap tamo, ingkayang katawan ng pong daya nung sabihan tamo. Tapos ngini, regardless nung nano man tinggap tamo, gatas na din baka, basta't simbaka. At makirandam kakingamanan ng Ginoo. Uling sinabi ng San Pedro, to whom shall we go? You have the words of eternal life. O ito'y ngaman na ng Diyos. Kaibat na nito, tanggapan tayo Kristo, ingkayang katawan at daya. Nung makananutang tinanggap karing imata mo, katawan ng pong daya, tinggap tamo niya nga tiyuta mo king karelang siya pupunan. Ngeni, maragultan. Tatanggapan tamo, ingkayang kakamal-kamalan, akatawan at daya, ban kanita, akawangis tayo in Diyos. Nung kawangis tala ring pengari tamo, nung kaugali tala ring pengari tamo, potang sisimbakan, maging kawangis may in Diyos, maging kaugali may in Diyos. Ita mo pong panisisimba, akawangis taming Diyos. Nakupin kaya kayo, is that automatic salvation? Basta't makinabang ka, miligtas ka, alipo. Agyang sako-sakong ostyeng kanantamo, agyang trak-trak a ostyeng kanantamo, nung eta magbayo, eta pamurin. Miligtas. Amen? In kaligtasan yapin, kaibat mong may kinabang kini, tinggap may Kristo, what you eat is what you become. Kaibat may tinggap may Kristo, maging kawangis may Kristo. Love like Jesus. Forgive like Jesus. Do good like Jesus. Be humble like Jesus. Because we were created in the image and likeness of God. Kasanting na po yung Santa Misa. Nyaluguran tayong Santa Misa, deng aliwa po lalakwan ding karelang pangakatoliko, metong karing sangkaning Santa Misa, simbolo ya mo kano, pero pakamalang kong kapatag, dakala po rin magbalik niyan uli na ning Santa Misa. Remember, Mama Mary. Po'y tala, enya pinitang katoliko, tayo lalakwan ni Mama Mary. Kaluguran tayo. Uling ing laman at daya ng Kristo. Tinggap na. King Holy Spirit, King kapamilatan ng Mama Mary. Nya makiwang istang mo kaya nya pimpali Mama Mary, may dalayaban wa. Uling alayang kasalanan.
the Assumption of Mary, taytay, Immaculate Conception of Mary, she was preserved from original sin. Kay ba't na nitong lingalayang kasalanan, may dalayo banwa. Amen. Salamat Ginoo, king banalayo Eucharistia. Sana patang Ningaldo Domingo mamalagwa taong etapa ito uling pakikitan tayo in Diyos. Batang makirandam at batayang tanggapan in Diyos akaluguran tamo. Amen. Ipasiyag tamo pong ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong na ginuta mo. Pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king Katlong Aldo, sinubliyang mebye, Pepe siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye, ang pong may nga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisa Makding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang Mieding Mete, at King Biela Nangga. Amen. Jesus, balo na ing Mario kaya katamo, ating taong maniwala. Pisyagta na ing kakatang kasalpantayanan, King Credo, King kasalpantayanan ko, at King kakatamong kasalpantayanan, nga tamong sumabi. Ginoo, bustan mo sulag kaya kami, ing sala mo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karing Kristo metong yamong ibat king panahon na malambat ng milabas at para karing manakit kaya bilang paintungol ng yato manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karing bisang magsalita tungkol kang Kristo at para karing magdulap karing amano ning be ay bat kaya manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karing makapibata karing amano ng Kristo at para karetang matatagkil king sasabyana manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karing bisang maniwala at para karetang pagkalungkutan da in ela makapaniwala manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karetang manakit kang Kristo, may git king metong makataong tagimpan, at para karetang magmula ng maniwala kang Kristo, yaing anak ning tanda ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Para karing kaya katangan kamaganak, at kakaluguran sasalpantaya para kaya katamu mo naman uling kailangan tapang dakal asulungan king kaya katang kasalpantayanan manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Ngeni po aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlag kaya kami, ing sala mo. Ginong Jesus, busta mong di nanaking maragula kasal pantayanan, ningig pa, ban lumapit keke ka, at ikaw ing maging ginumi manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, maiting kakatamang dawon, matanggapi harapaning Diyos, igpang mayupang totoo. Tanggapanes saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo. King kakatamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Diyos, ingganap ng sakripisyong Kristo, giyawa na king balayan mo. King kakang lugod, pagkaluban meng kapayapan, at pamisan metong kakang Santa Iglesia. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginong mi. Amen. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya ka ang timori. Iyat na yoring pusoyo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos King alananggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan ng kayang krus at pamanyubling mebye. Kinabos mo kami, King alang kapupusan at kamatayan. At inaus mo kami, King ligaya, at ginawang kaya kaming lahing pinili. Banal abalayan, balen ay niwi. Nung man ka rin papasyag mila ring mayupayang dapat, uling inaus mo kami ibat king karalumduman, banmiras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita kambeda ring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Tunekapin banal o ikpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa dating ayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinapi, at pepasalamat siya keka, pirasune at binyene karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, Matangkakan miya iting tinape, Otang miminom kami kaniting kalis, Kekang kapatayan ke kami ang pagpasyag hanggang na king datang ka, king kekang ligaya. Inyangin ing gaganakan mi pa, ing kamatayan at pangasubli ng mebiyan ing ikakaiting tinapening biye at ing kalis ing kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambenang Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, religyoso at religyosa, at ding laiko at ding mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenaying sayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabe ng Maria ing Birhen Indoning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Abi-abi, mi kakapatid, meto nga pamilya na ning Diyos, ikantataying panalangin at tiro na ning ginotamo.
dayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uli kaya kain ka, Aryan, ating kayo ayan, ating ligaya, manggaman, King O Ginoong Yesu Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antimori. Pakita mo pong hening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibi tune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaus kingapunan ing kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, manananasan ng iting banal na Eucharistia, pasulungan na karing puso mi impakayap ng upayan ng kekang lugod. Antabayanan ni sana at panimunan ingke kaming pamagkapilit, munye tula keka, karing sablang bagi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement, HRP Daily Mass Schedules, manibat po bukas sa Lunes hanggang Sabado, itang Merkulis kat panapon ang po pang Biyernes, maganap po yung Santa Misa keng Paris Hall. Ita pong Sabado anticipated Mass, ang pong Domingo, keni po yung Santa Misa. Mag-giveaway tamo po keng restoration works ne po. Malapit niya mo pong mayaring pisamban, panikwanan tamong bayo ing triduum ning Holy Guardian Angels tamo, mayariya po, milakono reng tubo. Ina pong kisame, alos mayari ne, ini pong art ceiling, pipinturan da niya muna naman. Dene pong poste, alos mayari na la, kay bat kening flooring, o ini po bibili da no reng marble works po kanyan keni. Uli pong malikabok, niyapin kailangan ialista mo po yung misa bang kanita, mabilis po maganap yung restoration work niya po. So, titak mo pong inconveniences, kapanupayan, uling baluta mo, gagawan di pa, ing pisamban maragul, neng misan po malikabok. Magdala ko pong tissue, kaya kayong paglinis, panguskus, uli pong ingalikabok dakal. Maglinis ka keni, magumpisa ka keni, pangars bukad, nalikabok na naman yung keni. Niya masakit po, ikay na sanang magpasensya. Niyang pupunta ko keng Bisamban. So, kadwa po, HRP Novena Prayers and Mass of the Virgin de los Remedios and Santo Cristo del Perdon from August 30 to September 7. Daratang po yung birthday ng Mama Mary, 6 a.m. Novena Prayer, followed by the Holy Mass at 6:30 a.m. except Sunday. Sunday po 4:30 p.m. Followed by the Holy Mass at 5 p.m. Katlo po, New Point in partnership with Red Cross Pampanga, Angeles City Chapter is inviting you to join its In You to Give annual bloodletting activity happening on Thursday, August 29, 2024 from 10 a.m. up to 4 p.m. at the New Point Mall Atrium. Donating blood is a simple yet powerful way to give back to the community and support those in urgent need. Join New Point in its mission to make a difference and give hope this August 29. Deta pong malyari mag-donate king karelang dayan. Dakal po salamat kaya kayo. San Nicolas Chapel Novena and Fiesta Masses from September 2 to 9, 6 p.m. September 1 and 7, Saturday, 5 p.m. September 8, Sunday, 7 a.m. September 10, Fiesta na pong San Nicolas, ingkarelang Misa Apulo. So yan po kay San Nicolas, magumpisang 6:15 ning abak, toki-toki na po kanita. At ang timurin po, atin muna naman pamamendisyon pasulod o ingawsan tamong Pasan Nicolas, karing anak na mapalyari po iti bayo ing balang misa. Den po kasi ngalwa papabless do buring karelang anak. Ken piyesta ng San Nicolas, September 10, ing pamaminyag 11:30 a.m. venue San Nicolas Chapel.
Pahita po ne. So, antimurin po ing fundraising sale at the patio. King patio po, sinabi po na karing magtinda, lalako minoreng tubo, karin bang kada lilinis na pong bagya-bagya, nung nokala pong magtinda, mag-provide lang sarili ng tolda o kaya tent. So, lako na po retang tubo, karin bagya-bagya, lilinisan tana, at datanging blessing and dedication keng December 7. O ita po ne. So, eko po sana mainip, talagang makanyan halos 6 neng banwa yung gagawan tamo keng pisamban, pasantingan tayo, patibayan tayo. Emo po masanting nun kailangan matibay. Babalik tayo inyang minunan po. At siyempre po itong akakitamong mayari, siyempre, gagastos tamo. Deta pong paminye, aro. Siguro ako paminye ni. Sumawag tamo po agpangketang agyo yun nung ating kayong asaw, gyang magkano mo, at least asabiyo, ating kayong sinawag keni. Po, ing balena ng Diyos. Piso-usopan tayo po. Amen. Talakad mo para keng final blessing, ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ko ang timurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ing kaya kayong pamilya, ing igpa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daon ne, umetana king kapayapan, luguran tayo ing Santa Misa. Salamat king Diyos.